أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazur kaže, nedavno sam posjetio nekoliko zemalja u Europi. Također sam prisustvovao na Jalsa Salani u Francuskoj i Holandiji. Također sam otvorio nekoliko novih džamija i prisustvovao na nekim skupovima gdje su bili pozvani mnogi ne-Ahmedi muslimani. Lokalna vlada nam je dala odobrenje da održimo skup i pozvali su nas u UNESCO. Tu sam imao priliku da govorim o učenju islama, a također o naučnom aspektu islama i ono što je islam postigao u svijetu. UNESCO je institucija Ujedinjenih nacija. Svrha ove institucije je razvijanje edukacije, također sloboda medija, također se bavi drugim humanitarnim servisima i edukaciji. I prema ovome ja sam im predstavio učenje islama i službu koju je islam dao u svijetu. I također sam govorio o službi koju radi Ahmedija muslimanska zajednica u svijetu. U Berlinu, koji je glavni grad Njemačke, tu su članovi vlade se skupili, također naučnjaci i mnogi ljudi. I njima sam tu predstavio učenje islama. Također sam pokušao da uklonim njihovo razumijevanje islama ili već formirano mišljenje o islamu, pogotovo u Njemačkoj i još nekim tim europskim zemljama. I to njihovo mišljenje da se islam sudara sa evropskom kulturom i tradicijama. I oni su mišljenja da islam ne može biti u Europi, da ne bi trebao biti u Europi i da ne može biti u sklopu sa evropskim ponašanjem i kulturom. Također oni vjeruju da je islam kao prijetnja njihovom načinu života i evropskom društvu. I ja sam im prema učenju islama objasnio istinu o ovom. Vrlo obrazovani ljudi, također političari, na njih je moj govor ostavio dobar dojam, što su oni poslije i izrazili poslije tog skupa. Hazur kaže, također sam predstavio učenje islama na drugim skupovima. Sva hvala pripada uzvišenom Allahu koji mi je omogućio da mogu da predstavim ovo. I ja ću sada da vam govorim o nekim komentarima koje sam dobio od ovih ljudi. Svi ovi komentari nam govore da su ovi gosti dobili priliku da oni odstrane tu svoju
svoje neznanje u vezi ili pogrešno shvatanje islama. Drugi dan na Jalsa Salani u Holandiji ja sam se obratio gostima iz Holandije. Njih je bilo 125 ukupno. Jedan od gostiju tu je rekao prije mnogo vremena ja nisam želio ni da dođem ikad na vaše skupove ili nešto, ali polako vremenom to se promijenilo i upoznavanjem vas. On kaže kad me je džemat iz Holandije pozvao i ja sam došao da dočekam, Hazur kaže on je došao i dočekao mene kad sam stigao, on kaže ja sam još jednom slušao vašeg vođu halifu i ja sam želio opet da čujem njegovo predavanje. Sve što je on rekao, mene je to ostavilo je na mene veliki uticaj. On kaže ja se osjećam kao da imam veliku vezu sa njim i ja vidim iz ovih predavanja, iz vašeg primjera kako ste vi vrlo aktivna zajednica. Hamin Mitar, on je gost iz drugog grada bliskog grada u Holandiji i on je prisustvovao. On kaže kad sam dobio pozivnicu ja sam bio vrlo nervozan jer mnogi muslimani su se tu skupili i kao bio je u neizvjesnosti šta će da se desi, ali kaže poslije dolaska ovdje ja ne mogu da vjerujem koliko je ta poruka se bazirala samo na uspostavljanje mira. On kaže dijelove iz tvog govora koji su ostavili toliki utjecaj na mene su da ti o miru govoriš toliko otvoreno, dok na primjer Pop kad govori, on govori nekim blagim rječnikom u vezi mira. On kaže, rekao je jednom od ovih Ahmedi prijatelja da vaš halifa se tako direktno obraća svim svjetskim silama u vezi ovoga. Jedan bračni par koji je prisustvovao tu kaže da ih je zadivila ta atmosfera dželse gdje se svi pozdravljaju jedni druge i sa velikom ljubavi i poštovanjem. Izgledalo im je kao da je to u džennetu. Oni kažu da Hazurov govor je ostavio veliki dojam na njih i ko je god prevodio Hazurov govor, da ta osoba je radila izvrstan posao. Hazur kaže MTA ima dobar tim koji prevodi, ali također kad Hazur dolazi u neka lokalna mjesta da trebaju da se obezbijede dobri prevodioci tako da svi dobiju poruku. Danny Harton je još jedan gost koji je prisustvovao. On kaže počeo sam da predajem holandski jezik na nekoj instituciji i tu je upoznao porodicu koja je iz Pakistana. Oni bi dolazili da uče jezik od mene i kaže ovo je uspostavilo našu prijateljstvo i našu vezu jedno između drugih. Također sam upoznao njihovu djecu i tako provodio sam malo vremena svake sedmice i sa njima. Njihova djeca su mi rekla u vezi Ahmedija muslimanske zajednice i dolaskom ovdje osjećam se toliko dobro. Vaš halifa je govorio u vezi zajedničke harmonije i također mira u svijetu. On kaže ja sam kršćanin. Kada sam čuo poruku Ahmedija halife da on govori da da Ahmedi samo ne trebaju da drže dobre veze jedni sa drugima, već sa svim drugim religijama i ljudima i bez religije, on kaže to je ostavilo veliki dojam na njega, pogotovo na današnjici, ono kakvo mišljenje imaju svi o islamu. On kaže halifa je govorio o trenutnom stanju u svijetu i kolika je potreba da se zajednički usmjerimo na održavanju mira. On kaže mi svi živimo na istoj planeti i često se srećemo tako da trebamo svi zajedno da radimo da postižemo taj zajednički mir.
Onda u Holandu, u gradu Almir, džamija je otvorena. Hajmen Zuta, glavni za crkvu tu u tom gradu, je prisustvovao. On kaže, poruka vaše zajednice je poruka mira. Vaš halifa se u tom govoru najviše bazirao na religijski mir i postizanje mira, na religijsku slobodu i postizanje mira u svijetu. Ranije protestanti i drugi ovi kršćani su živjeli u zajedničkom miru u ovom gradu i on kaže, moja je nada da i Ahmedi s nama žive u miru. Ovo je komentar šta je rekao ovaj glavni za crkvu, a drugi ljudi koji tu žive u tom gradu, njihov komentar je bio da Ahmedi koji tu žive, oni žive u miru s njima i da su oni vrlo dobri komšije. Tu je također bio neki gost koji je Arap i kaže da mu se program svidio, da je bio odličan program i da je puno uživao u predavanju. On kaže, čuo sam govor vašeg halife i ako mi želimo da postignemo stvarno taj mir u svijetu, onda trebamo da uradimo ono što je on rekao u njegovom govoru. On kaže, ja kada sam došao na ovaj skup i vi ste započeli ovaj skup sa recitacijom, sa učenjem časnog Kur'ana, ja sam toga je baš zadivilo da tako počinjemo te skupove, pogotovo u zemlju u kojoj se nalaze. Druga gošća kaže, ovaj skup je bio vrlo organizovan, govor vašeg halife je bio vrlo dobar i također aranžmani za žene su bili vrlo dobri. Ona kaže, ovo je bio moj prvi dolazak i ja planiram da dolazim češće i da se sastajem s ovim ženama i da imam dobru vezu s njima. Drugi gost govori, ovo je moj prvi put da prisustvujem skupu kao što je ovaj i kaže, prije nego što sam došao, moj komšija mi je rekao da budem pažljiv. On mi je kao rekao, nikad ne zna šta će muslimani uraditi. On kaže, ja kako sam došao ovdje od početka do kraja ovog sastanka, toliko smo pažnje dobili od Ahmedi muslimana. Evelyn, još jedna gošća koja je prisustvovala, ona kaže, vrlo je žalosno da ljudi ne vide ovu sliku islama, koliko vaša zajednica se trudi i radi da ovo predstavi. Ona kaže, moj je prvi put da dolazim u džamiju i ja nalazim u njoj toliki mir i neki smiraj u sebi i želim da dođem opet. Hazur kaže, poslije sam otišao u Francusku i kaže da postoji toliko ovih komentara od gostiju koje ne mogu da predstavim zato što vrijeme ne dozvoljava. Hazur kaže, u Francuskoj također je bila dželsa i bili su neahmedi muslimani, također nemuslimani prisutni, otprilike oko 70 gostiju je bilo. Gošća u Francuskoj, ona kaže, kada je halifa naveo u svom govoru da čvrsto osuđuje sve te napade u Francuskoj koji su se desili, ali također govori da ti napadi nemaju nikakvu vezu s islamom, onda ona kaže da što je poruku koju je predstavio halifa o učenju islama, ovdje se jasno vidi da muslimani se mogu toliko lahko da jednostavno uklope sa društvom na zapadu. Ona kaže, oni koji govore da se muslimani ne mogu uklopiti u društvo na zapadu su totalno pogrešni. Ovi ljudi trebaju da čuju ovu poruku vašeg halife koju je on održao danas. Još jedan neahmedi musliman, on je iz Irana porijeklom, zove se Murtaza.
On kaže: danas sam naučio više o Ahmedija muslimanskoj zajednici i njihovom halifi i također način na koji je on sve znači porekao ove optužbe protiv islama je izvanredan. On kaže muslimanski svijet uopšte ne razumije i ne shvata islamsko učenje i trebali bi da nauče to od vašeg halife. Hazur kaže da kroz obećanog Mesiju alejhi selama i njegovo učenje ljudi tad jedino mogu da shvate pravo i istinito učenje islama. Hazur kaže dok svi muslimani to ne shvate i ne dođu pod i ne daju zakletvu obećanom Mesiji alejhi selamu, nikada neće shvatiti potpuno učenje islama. Ovaj gost govori: danas halifa je objasnio šta zaista džihad znači i kako njegovo značenje je totalno pogrešno shvaćeno. On kaže halifa je dao učenje u ranijem dobu islama i također iz života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je pokazalo kako je islam religija mira i on kaže po prvi put u mom životu ja slušam islamsko predavanje koje je predstavljeno na tako mudar način sa puno mudrosti u tome. Još jedan neahmedi musliman prijatelj koji je došao tu porijeklom je iz Maroka, zove se Sufjan. On kaže danas iz halifinog govora sam shvatio da vi ste zaista pravi muslimani i oni ljudi koji vas nazivaju nemuslimanima, oni su neispravni. Ono što je meni otprije govoreno u vezi Ahmedi muslimana je totalna laž. U Francuskoj ljudi se boje muslimana i boje se islama. Mi ne znamo kako da odbranimo islam i kako da otklonimo njihov strah od islama, a vaš halifa danas je to učinio sa svojim govorom. Hazur kaže, kao što sam ranije rekao, jedino ljudi će razumjeti i shvatiti učenje islama u potpunosti kada dođu u bejat, zakletvu sa obećanim Mesijom alejhi selamom. Jacob, koji je kršćanin, on je rekao postoji tolika potreba za ovakvim skupovima širom svijeta. On kaže vaš halifa otklanja razlike između religije, između boje kože, između nacija svojim govorom. On kaže da teroristi imaju političku propagandu, dok religija je nešto što je dobro. On kaže halifa je mnogo puta ponovio i govorio u vezi slobode. I on kaže ovo je nešto novo da mi čujemo u Francuskoj od muslimana. On kaže ljudi u Francuskoj imaju totalno različito mišljenje o islamu. Ili nasuprot ovome što je halifa predstavio. I još jedna gošća govori, danas je prelijep dan u mom životu. Ona kaže, danas sam dobila priliku da direktno slušam vašeg halifu i što je on rekao toliko je istinito i toliko potrebno. Ona kaže, mi prolazimo kroz takav period gdje mržnja i neprijateljstvo su na velikom nivou. Ali u isto vrijeme halifa nam je objasnio da ovo nema ništa sa religijom. On je rekao da teroristi su oteli religiju i jednostavno je samo koriste za svoje političke i svoje sopstvene interese. I ona kaže ovo je u potpunosti istina. Ona kaže objasnio nam je kroz učenje islama kako da ostavimo bolji život našoj djeci i budućim generacijama.
Ona kaže ovaj govor treba da se oštampa i svi trebamo da dobijemo kopiju njega. Kao što sam spomenuo, 8. oktobra u UNESCO je bio skup, 90 gostiju je prisustvovalo. Mnogi predstavnici i ambasadori iz raznih nacija su prisustvovali na tom skupu. Mali ambasador u UNESCO je rekao sljedeće: poglavica Ahmedija muslimanske zajednice, on širi mir i ja mu čestitam na ovom radu. On kaže, kroz ovaj govor sam naučio mnoge stvari. On kaže, to su stvari koje muslimanska zajednica svaka treba. On je musliman također i on živi u Maliju. I on kaže, ova poruka je potrebna cijeloj muslimanskoj umetu. Zajedničko poštovanje i razumijevanje, to je nešto što je neophodno i mnogo potrebno zajednicama. Predsjednik NATO je rekao sljedeće: bilo mu je vrlo drago što je prisustvovao i rekao je, ovaj skup je bio vrlo neophodan i kroz njega se može mir i bratstvo i harmonija uspostaviti. On kaže, ja se nadam da mnogi ljudi će da čuju ovu poruku od Ahmedija muslimanskog poglavice. On je govorio o istinskom islamu koji daje poruku tolerancije i zajedničkog sarađivanja. I ovo je totalno nasuprot ponašanju ekstremista. I Ahmedija halifa, on pokušava sve od sebe da raširi ovu poruku širom svijeta. Ovo je tako značajna misija, to jeste misija da širi mir, i mi smo spremni da stojimo uz njega i da širimo ovu poruku. Onda on kaže, mi svi kao osobe moramo da radimo i dajemo sve od sebe da širimo poruku mira. I moramo da pokažemo svojim primjerom ovo. Onda u Francuskoj gost koji je predsjednik u Maliju kršćanske organizacije, on kaže, ja sam upoznao Ahmedi muslimane prije ovoga skupa. On kaže, mi trebamo da damo ovu poruku svim religijama koju je naveo poglavica Ahmedija muslimanske zajednice. Slušajući ovaj govor, ova poruka je toliko lijepa. U mom srcu ja sam dobio toliku potrebu da se molim za napredak islama. Poslije ovih riječi halife, ovaj gospodin je katolik. On onda kaže, ako se ovaj islam koji predstavlja poglavica Ahmedija muslimanske zajednice uspostavi u svijetu, taj islam će da riješi sve probleme svijeta. Zato što će da bude i da pazi svačija pravila i njihove emocije i želje. Postoji velika potreba za zajedničkim poštovanjem. Svi mi pratimo svoje religije, ali mi imamo zajedničko to da svi vjerujemo u postojanje Boga. Burnett je sljedeći gost. On kaže, propagandu koju čujemo na televiziji je totalno drugačija nego što čujemo danas. A danas smo čuli o istinskom islamu. On kaže, danas sam naučio o časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kako je on uspostavio takvu zajednicu u Medini. I danas sam saznao koji je uistinu napredak islam ostavio za u nauci. Da je islam osvijetlio svijet kroz svoju nauku. Onda član ljudskih prava iz Francuske je prisustvovao. Ovo je bio odličan i dubok govor. Spomenuo je edukaciju, obrazovanje i potrebu toga. I također je spomenuo
šta je islam doprinio za obrazovanje i za nauku u svijetu. Ovo je bio vrlo izvanredan govor. Političar također je lokalni političar je prisustvovao. On kaže, moj posao je da uklanjam sva nerazumijevanja ili mržnju protiv religija u tom gradu. Danas poruku koju sam čuo u vezi prava žene i također zajedničkih veza jednih između drugih je vrlo važna poruka. I on kaže, činjenica da vi širite obrazovanje po raznim dijelovima Afrike i onda je naveo mnoge stvari koje Ahmedija džemat radi, to je velika, tome treba velika pohvala tom radu. On kaže, inače islam kad se spominje u Francuskoj, uvijek se spominju neki grozni trenuci koji su se desili širom svijeta, a kaže danas poruka koju sam i ovaj skup je totalno drugačiji i druga poruka. Želim da dođem ovdje opet i da vidim kako vaša zajednica radi. I želio sam također da naučim više u vezi tebe. I danas moja je želja ispunjena bila. Sljedeći gost koji se zove Aleksandar kaže, halifa je dao poruku mira. Ovaj govor je baziran na istini i bio je direktan i otvoren govor. On kaže, ja vjerujem da Ahmedija muslimanska zajednica je objasnila i razjasnila temu u vezi robova. On kaže, od svih muslimana to su Ahmedi koji su predstavili ovu poruku na najbolji način, a oni su mala zajednica. Druga gošća, novinarka, ona kaže govor je bio odličan, ali najviše što je ostavilo dojma na mene jeste koliko je islam doprinio u svijetu za obrazovanje i nauke. I koliki utjecaj su imali muslimani u napretku nauke u svijetu. Ona kaže, vi ste naveli iz časnog Kur'ana primjere iz života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako je on uspostavio prelijepu zajednicu u Medini. Kaže, naučila sam toliko danas. Još jedan gost koji se bavi humanitarnim poslom. On kaže, ovo je vrlo važan skup. On kaže, ova poruka je vrlo velika, vrlo historijska, vrlo potrebna. Poruka koju cijeli svijet treba da čuje. Kaže, ja sam naučio koja je istina o miru i važnost da širimo mir u svijetu. Sljedeći Hazur kaže, otvor džamije u Strasburgu. Ovo je grad koji graniči sa Njemačkom, grad u Francuskoj. 191 gost je bio prisutan, mnogi članovi parlamenta, 5 majora su bili prisutni, razni reprezentativci iz religija, predstavnici iz religija i također političari i mnogi učeni ljudi su bili prisutni. Ljudi iz raznih sfera života su bili prisutni i ljudi komšije iz tog mjesta su bili prisutni. Mnogi od njih su imali pogrešno shvatanje i neprijateljstvo protiv islama. I kada su prisustvovali, njihovo shvatanje i mišljenje se je promijenilo. Gošća iz parlamenta kaže, vrlo sam sretna sa vašom porukom koja je poruka mira, bratstva, zajednice, poruka koja je za cijeli svijet. Onda ona kaže, Ahmedi muslimani su vrlo aktivni i oni žele da praktikuju ono što govore. Iz njihovih dijela vidimo njihovo moto, ljubav svakome, mržnja nikome. Ona kaže, ja želim da dođem opet kad bude manje ljudi u ovoj džamiji i kaže, želim da razgovaram sa vama u miru i jednostavno u nekoj drugačijoj atmosferi, jer tad su bili mnogi ljudi prisutni.
i to želim zato što želim da naučim još. Ona kaže, ova poruka je toliko važna za poboljšanje društva. Ona kaže, vaš halifa je govorio o poruci mira, o toleranciji, o strpljenju i ovo je vrlo potrebna poruka za ljude u Francuskoj. Ljudima u Francuskoj je potrebna ova poruka Islama i svi ljudi trebaju da nauče i da čuju ovu poruku Islama. Onda jedan gost koji je došao sa svojom suprugom kaže, prije nego što smo prihvatili ovu pozivnicu da dođemo na otvaranje ove džamije, mi smo prvo na internetu malo istraživali u vezi vaše zajednice i kada smo saznali, mi smo rado prihvatili vaš poziv. Što nam se najviše dopalo je ova poruka mira i također kroz islam kako je vaš halifa predstavio važnosti komšija i mnogih tema u islamu. Hazur kaže, ljudi prije nego što dođu kod nas i prihvate pozivnice, oni odu na internet i također tu dosta istraže o našoj zajednici. Jedan gost govori, ja ne mogu da izrazim kako se osjećam trenutno, ja nikad nisam čuo u vezi vaše zajednice i neko me na ulici dao mi je pozivnicu, ja sam malo otišao na internet i saznao u vezi vaše zajednice i onda sam došao i kaže, toliko mi je drago što sam ovo uradio. Jer kaže, šta sam čuo danas, ja ne mogu da tu poruku ne hvalim. On kaže, ovo je grana Islama koja je mirna i ovo je istinska poruka Islama. Ovo je Islam u kojem se nalazi humanost, ljubav. On kaže, ja sad znam, onaj Islam koji su mi drugi predstavljali je totalno drugačije od ovoga. On kaže, ja sam danas naučio da morali Islama su kao i u kršćanstvu. Hazur kaže, ovo ljudi kažu otvoreno kad govore, ali kaže u privatnosti oni kažu da islamsko učenje o moralu je iznad kršćanskog učenja. On kaže, ja sam ubijeđen sa govorom vašeg halife da je ovo izvanredna zajednica. Justin, drugi gost, on govori da kada sam čuo da će se džamija ovdje da napravi, bio sam nervozan u vezi toga. On kaže, kada sam čuo vaš moto ljubav svakome i mržnja nikome, pomislio sam kako je to moguće na današnjici. On kaže, Ahmedija muslimanska zajednica može da bude kao mač koji će da uništi ekstremizam. On kaže, u Francuskoj Ahmedija muslimanska zajednica nije poznata. Lokalni major je također prisustvovao otvaranju džamije i rekao je, ovo je moj prvi put u džamiji. On kaže, ako dolazak u džamiju je uvijek ovakav, onda ću da dolazim svaki dan u džamiju. Ja sam toliko sretan ovim dolaskom i toliko je neki mir me obuzeo da vam ja to ne mogu opisati. Poslije ovoga Hazur kaže, otputovao sam u Njemačku i tu je također bilo otvaranje džamije i tu je u vrlo poznatom mjestu održana recepcija u vezi otvaranja džamije. Tu su pozvati gosti. 370 gostiju je bilo prisutno. Hazur kaže, tu su bili prisutni političari, obrazovani ljudi koji predstavljaju razne religije. Iz raznih sfera života ljudi su bili prisutni. Pop iz katoličke crkve kaže u vašem govoru toliko je toga što pokriva razne teorije i ja se slažem sa sve što si ti rekao, da volimo druge i da ispunjavamo dužnosti prema Bogu, također je učenje moje religije. Kaže, do danas ja nikad nisam čula analizu u vezi Boga prema učenju Islama, koji je jedan Bog, koji je za sve religije
za sve ljude, za cijeli univerzum i da on ne pravi razliku između različitih ljudi, religija i tako dalje. Ona kaže kad bi svjetske vođe davali ovakve govore, bilo bi dobro za sve nas. Ona kaže ja želim da nastavim prijateljstvo sa Ahmedija muslimanskom zajednicom i zasigurno ću da se ponovo vratim u džamiju. Ova osoba, kaže Hazur, je mislila da Bog Islama je različit, Bog za kršćanstvo je različit. Ali kroz objašnjenje ove teme, kaže, prihvatio je realnost. Predstavnik iz jedne crkve kaže vi što ste govorili u vezi učenja Islama, u vezi komšija je totalno nešto novo za njih. Nikada prije od bilo kojeg vjerskog vođe nisam čuo u vezi ovakve analize, u vezi naših dužnosti prema komšijama. Onda jedan advokat koji je bio prisutan kaže mi smo već bili zapanjeni tim radom koji Ahmedija muslimanska zajednica radi širom svijeta, ali kada ste vi govorili o našim dužnostima prema komšijama i da to uključuje cijeli grad, na primjer, on kaže sa tom porukom smo bili kao tako iznenađeni. I ovo također pokazuje koliko vi volite, znači, vaše komšije i cijeli grad u kojem živite. Onda je jedna gošća bila koja je učiteljica. Ona kaže šta mi se najviše svidjelo u poruci jeste da mi svi imamo jednog stvoritelja i da mi svi vjerujemo u istog tog stvoritelja. I ovo trebamo svi uvijek da držimo na umu. Onda je još jedna političarka gošća prisustvovala i kaže ovo je govor bio toliko važan i nešto što neću nikada da zaboravim iz ovog govora jeste, ona kaže kad ste vi rekli da svaki Ahmedi mora da bude dio društva i da bude od koristi u tom mjestu, a ne samo Ahmedi već svaka osoba društva treba to. Ona kaže kad bi samo svi ovo mogli da postignu i da rade. Ona kaže kao bilo bi toliko lako da se ljudi ujedine i kao da svi živimo zajedno. Hazur kaže ja ovdje želim da pojasni da mi živimo zajedno i da trebamo da se jednostavno integrišemo u to društvo, ali to znači da mi pokazujemo onaj najbolji moralni primjer u tom društvu. I tako predstavljamo islam i ne bi trebalo nikada da se toga bojimo. Sljedeći gost koji je također profesor kaže kada je Hazur rekao da trebamo da postižemo harmoniju jedni između drugih i da trebamo da budemo dobri sa svim ljudima iz svake religije ili ljudima bez religije i trebamo da se ophodimo s njima sa ljubavlju. On kaže ljudi iz drugih religija ovo totalno su zanemarili, ali vi ovo znači želite da se postigne. On kaže ja ću zaista da dođem i da posjetim vašu džamiju i sva ova pitanja koja su se stvorila u mom razumu, ja želim da nađem odgovor kod vas. Jedan doktor iz lokalne bolnice kaže ljudi svih religija trebaju da predstavljaju ovakvo učenje i ovakav govor i to kaže da ima osjećaja da mnogi kršćanski i mnoge crkve nekako zatvaraju i ne obraćaju pažnju na razne probleme. Ova osoba je kršćanin, znači govori da jednostavno crkva zanemaruje mnoge stvari. Kaže halifa je svaki problem bez ikakvog straha ili uzdržavanja rekao i izjasnio se. Ona kaže svaka njegova riječ, sve što je naveo, to vodi
prema putu mira i prema zajedničkoj harmoniji. Još jedna gošća kaže, vi ste rekli Rabul Alemin, gospodar svih svjetova i svega. Ona kaže, ovo je toliko sve uključujući razum u vezi Boga. Kaže, ostavio je tako veliki dojam na mene. I ona kaže, Bog je jedan i kako je predstavljeno da Bog nas svi uvidi i da Bog se prema nama ophodi sa ravnopravnošću jednako prema svima. Hazur kaže, vidite da je nemoguće da ljudi jednostavno ne povjeruju u tevhid, u jednoću Allaha kad čuju ovu poruku. I ovo je dužnost svakog Ahmedi da ovu poruku jedinstva uzvišenog gospodara da predstavljaju svima u svijetu. I još jedna gošća govori da je velika čast za nju da prisustvuje ovakvom blagoslovljenom skupu. Ona kaže, ja sam imala toliko nerazumijevanje i toliko pogrešno mišljenje u vezi Islama koje je nestalo poslije preslušanog ovog predavanja halife Ahmedija muslimanske zajednice. Sve je postalo toliko jasno i čisto za mene. Sljedeći gost kaže, najvažniji nešto iz cijele te poruke koju sam čuo od halife jeste da bi uspostavili mir, znači moramo da poštujemo vrijednosti svih ljudskih bića. Ja sam čula da postoje različite sekte ili pravci u islamu, ali nikada nisam čula u vezi ove zajednice koja je toliko predana uspostavljanju mira. Uhtahi Buhari, gost koji radi u policiji, ova poruka islama želi da predstavi da islam znači mir. On kaže, vi čak i u Africi radite razne projekte. Kad sam to čuo, bilo mi je drago da čujem da to radite i u Africi. Sljedeće je bilo otvaranje Beitul Hamid džamije. 330 gostiju je bilo prisutno na ovom skupu. Major je dočekao Hazura i onda je otišao. Također je bilo još raznih majora iz drugih mjesta i političara i ljudi iz raznih sfera života. Tu ima okrugli 100 religijskih predstavnika i glavni za tu organizaciju je bio prisutan. U Fuldi postoji velika opozicija protiv islama i neprihvatanje. Ovo je vrlo star kršćanski grad i dođe kao neki centar kršćanstva. Kršćanska crkva želi da ovo sačuva, ali mnogi ljudi se odvajaju od njihove vjere. U svakom slučaju, radi ovog osjećaja, mnogi predstavnici nekih crkvi nisu došli i neki ljudi. Također, major je rekao, ja ću da dođem, ali neću da održim nikakav govor. Također, on nije sjedio naprijed na podijumu da se ljudi ne bi bunili radi toga, lokalni. Neki komentari od gostiju koji su došli tu, Harold je rekao, on kaže šta je halifa rekao, da svi trebamo da poštujemo jedni druge i da se skupljamo i da je ovo temelj za globalni mir. On kaže ovo je kao formula koja je potrebna cijelom svijetu da usvoji da bi postigli ovaj mir. On kaže, ja shvatam sad da učenje islama o kojem je nama rečeno da uopšte nije ispravno. I on kaže, večeras ovo večer mi je donijelo tako pozitivnu i potrebnu poruku. Jedan profesor koji je bio prisutan kaže, ja ću da ovaj govor kažem studentima u svojoj školi
I onda ću da ih pitam šta ste naučili iz ovoga govora i također pitaću ih šta mislite iz koje religije je ovaj govor. Morate da mi date ovaj govor jer želim da pokažem ovaj snimak svojim studentima. Major iz susjednog grada je rekao, Ahmedija, muslimanski poglavica je rekao i pokazao je otvoreno i direktno se obratio onim grupama koje narušavaju mir u društvu. Kako god, on nije koristio grub govor protiv njih. On je govorio u globalnom smislu i također dao nam je one neke detalje o kojima moraju da nam ostave taj utisak da mi razmislimo o ovome. Dr. Color kaže sljedeće. Ona kaže što je ostavilo utisak na mene jeste da ste vi otvoreni, nekako gostoprimljiv narod i taj govor vašeg halife i on kaže da bi uspostavili ljudske vrijednosti mi moramo otvoriti svoja srca jedni prema drugima. Moramo da uklonimo sve te rezervacije jednih prema drugima. Kaže, ja također pokušavam u svojoj bolnici gdje radim da trebamo da širimo zajedničke veze i razumijevanje jedni između drugih. I ljudi bi trebali da postignu taj smiraj i kaže, ja danas dolaskom ovdje ja sam postigla taj neko smirenje u sebi. I vrlo mi je drago što sam došla ovdje. Hazur kaže sada ću da spomenem, već sam spomenuo ukratko u Berlinu skup. Tema mog govora tu je bila Islam u Europi. Tu su također prisustvovali mnogi obrazovani ljudi, razni ambasadori iz raznih zemalja, predstavnici raznih crkvi i religija i novinari. Aleksandar, koji je član parlamenta, je rekao sljedeće. Poruka mira i sigurnosti koju si ti dao je iz časnog Kur'ana i dokaze koje si ti iznio su svi bili iz vaše časne knjige Kur'ana i primjera od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Iako ovaj način govora je za nas drugačiji, ali halifa je predstavio i dao sve dokaze u vezi ove teme i također je dokazao da od samog početka učenje Islama je bilo učenje mira. Ja smatram da ovaj govor treba da se objavi i pokaže mnogima širom svijeta, tako na zapadu i svi ljudi trebaju da saznaju ispravno učenje Islama. Onda sljedeći gost koji predstavlja nekog ministra, Alen se zove, kaže način na koji je halifa dao to i predstavio učenje koje je sve obuhvatajno i ovo učenje treba da bude na globalnom nivou za sve ljude. Sljedeći gost kaže, ja vjerovatno nikad nisam bio na ovakvom skupu koji je tako pun nekog mirnog učenja, te neke atmosfere, te nekog posebnog osjećaja. On kaže, vrlo sam sretan da sam čuo ovu poruku jedinstva i ujedinjenja i također u vezi pozornosti atomskih ratova koji se mogu vrlo lako da dese. Još jedan član parlamenta kaže, poglavica Ahmedija muslimanske zajednice je na vrlo odličan način analizirao stanje u kojem se mi nalazimo u današnjici, a također je predstavio kako da mi riješimo ove probleme. A još jedan član parlamenta, Hatim Munzubin, je rekao,
Kaže, imam Ahmedija muslimanske zajednice je predstavio islamsko učenje i nije ostavio nikakav nedostatak u njemu. Slažem se sa svakom njegovom riječi koju je spomenuo. Profesor Herbert je rekao sljedeće. Kaže, kada si spomenuo kako je Ahmedija muslimanska zajednica, članovi njeni obrazovani, stavio si ih na viši stepen od svih drugih zajednica. Još jedan član parlamenta kaže, ja stvarno želim da pročitam ovaj govor i također želim koliko je u mojoj moći da ovaj govor podijelim sa svima. On kaže, nisam povezan ni sa kakvom religijom, ali na način na koji je poglavica Ahmedija muslimanske zajednice razumio bol i stanje u kojem se čovječanstvo nalazi. On kaže, on je upozorio svjetske vođe opasnosti u kojem se svijet nalazi i to je nekako ostavilo veliki utisak na mene. On kaže, ja se nadam da će ova poruka da se proširi naširoko i da ljudi shvate koje su naše dužnosti prema budućim generacijama. Profesor Kristof Muldan kaže sljedeće. Uživao sam u ovom programu i naučio sam mnogo od halife. Ja sam zapisao mnoge ajete iz Kur'ana koji su spomenuti. Ja ću da odem kući i da ih zasigurno pročitam ponovo. Jedna kršćanka gošća, ona kaže, nikada nisam čula prije da Islam daje toliku prednost u vezi mira i da Islam želi da uspostavi mir. Kaže, vrlo mi je drago što razni političari koji su muslimani, kršćani, jevreji slušaju ovo predavanje. Drugi gost kaže, u ovom govoru svaka osoba kao pojedinac ima nešto što se od nje očekuje kako da uspostavimo mir u svijetu. Na vrlo jednostavan način, znači objašnjeno nam je kako ljudi da žive u harmoniji jedni sa drugima. Najvažnija stvar je da poštujemo jedni druge. Halifa je također rekao da sve što je nama omogućeno u svijetu trebamo da te stvari koristimo pravilno. Još jedan gost je rekao, ti si nam ukazao pažnju na mnoge stvari. Prvo što si rekao da u današnjem društvu religiji se ne daje važnost ili religija je viđena u vrlo negativnom smislu. On kaže, mi kao kršćani mi ovo osjećamo. Sljedeća stvar koju sam našao vrlo korisnom u halifinom govoru jeste važnost obrazovanja i moralnog treninga. Ahmedija muslimanska zajednica je vrlo lijep primjer ovoga. Hazur kaže, ovo je vrlo važno za omladinu, Ahmedi omladinu, da trebaju da shvate koja je važnost i koje obaveze oni imaju prema društvu. Tako da možete da objašnjavate drugima. Tako da ljudi će da se zamisle i promisle i da se promijene. I onda će da prihvate ovo učenje Islama. Onda iz Amnesty International bio je prevodioc. Kaže, poslije ovog govora moje srce je obuzeo neki mir. On kaže, kada je halifa govorio u vezi kulture i civilizacije i tradicije, to je ostavilo utisak na njega. On kaže, halifa je predstavio prelijepo ajete iz Kur'ana a kad neki ljudi uzimaju te iste ajete iz konteksta, znači to je halifa objasnio. Wendy, ona je gošća koja kaže da ovaj govor treba da se oštampa i objavi širom Europe.
Ovo će da otkloni pogrešno mišljenje ljudi u vezi islama. Onda bilo je otvaranje Mehdijabad džamije. Tu je prisustvovalo oko 170 gostiju koji su bili major grada, razni predstavnici iz parlamenta i iz te opštine. Podpredsjednik tog grada, te opštine je bio prisutan i rekao je, kaže, ja ću da kad se vratim kući da širim poruku o halife koju je danas rekao. Ovo je bila gospođa i ona kaže da kad god čuje da neko govori loše o islamu, ona će prema ovom svom što je naučila danas da brani islam. Ona kaže, danas vi se niste obratili samo gostima, već i članovima Ahmedija muslimanske zajednice, da nakon kad su izgradili ovu džamiju sada trebaju da služe čovječanstvo. Mnogo više nego prije. Druga gošća koja se zove Anđelika, ona kaže, ja što sam naučila iz ovoga govora jeste da trebamo da se analiziramo i da razmislimo kako mi trebamo da se ponašamo prema drugim ljudima svakodnevno. Mi moramo da pomažemo prijatelja, također i neprijatelje. Drugi gost kaže, vrlo mi je drago što sam došao ovdje danas jer mnoga moja negativna mišljenja su uklonjena o islamu. Vaš način na koji ste govorili o harmoniji jedni između drugih, to je vrlo važno za sve ljude, sve pripadnike svih religija. Još jedan gost koji je radi u nekom uredu u vladi, ovaj gost kaže da iako mi praktikujemo različite religije, ja sam kršćanka, kaže da mi se molimo na različit način i sve to, ali poruka halife može da tu poruku svaka osoba, nevažno od religije, može da prihvati. Ja vjerujem da mi imamo istog Boga i mi se razlikujemo jedino u načinu obožavanja. Hazur kaže, bar su ovoliko prihvatili i prilaze bliže što se tiče islama. Još jedan gost kaže, u svom govoru halifa je objasnio status žene na vrlo lijep način i kaže da nam pokazuje koji status islam uistinu daje ženama. Hazur kaže da uzvišeni Allah podari da od svih ovih ljudi srca se otvore prema islamu i da oni prime islam. Da oni budu ti koji će iskreno shvatiti i prihvatiti islam i shvatiti istiniti teuhid, Božje jedinstvo. I da oni svi dođu ispod zastave časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je dobitak, a ne ono što oni misle ovi trenutni dobici u životu. Hazur kaže u vezi medije, sad ću da spomenem neke stvari. U Holandiji 2 kanala su bila prisutna i preko njih stotinama hiljada ljudi je dobilo izvještaje. Također bio je izvještaj u vezi Bejtul Afija džamije i dostigao je 1,5 miliona ljudi i kroz internet i društvene mreže desetinama hiljada ljudi je dobilo informacije. U Holandiji otprilike nekoliko miliona preko ove nacionalne televizije je dobilo izvještaj u vezi džamije. U Francuskoj na nacionalnoj televiziji je bio izvještaj u vezi UNESCO govora i skupa. Na kraju ovog članka autor je napisao da
halifa nije uopšte govorio o progonu Ahmedi muslimana. Svi izvještaji su stigli dosta miliona ljudi u toku ovog putovanja Evropom. U Njemačkoj mnogi izvještaji i prisustvovanje medija su bili prisutni na otvaranju ovih džamija. Prema izvještaju dobio sam da oko 49 miliona ljudi ta je poruka dostigla. Review of Religion, koji je naša stranica, prema njihovom reportu 1,5 miliona ljudi je dostiglo. Kao što sam rekao, da uzvišeni Allah ovo učini da postane način na koji će ljudi da shvate učenje Islama. Poslije džume ja ću da klanjam dženaza namaz u odsustvu Mulviju Muhamedu Ahmed Sahib, misionar koji je služio u Indiji. Preminuo je 15. oktobra, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Imao je 57 godina. Kada je njegov otac primio Ahmedijat, prošli su kroz mnoge progone, ali također mnogi ljudi u tom mjestu odakle on su primili Ahmedijat od njega. Poslije koledža on se priključio džami Ahmediji i onda je diplomirao, bio je veliki učenjak, bio je vrlo dobra osoba, pobožna, bio je dobar vrlo pažljiv prema siromašnim, vrlo iskrena osoba. Što se tiče učenja iz Kur'ana, hadisa, pisanja obećanog Mesije i Hulefaj Ahmedija, imao je veliko znanje. Znao je urdu i arapski i malijalem vrlo dobro. Imao je svoju sopstvenu biblioteku. On je služio na mnogim mjestima. Bio je vrlo dobar govornik. 4. halifa Ahmedija muslimanske zajednice 1994. godine. On je sa još dvojicom učestvovao u jednoj debati protiv nekog vrlo poznatog muslimanskog učenjaka. On je bio musi i dvojica od njegovih zetova su također misionari. Njegov zet piše: u toku raspusta u džamiji mi nismo se vraćali kući, već bi 2 mjeseca proveli da čitamo i učimo iz knjiga obećanog Mesija alejhi salama. Hazur kaže, ovo je vrlo važna lekcija za studente iz džamije. Anđuman i Šati Islam, to je bilo započeta ta neka institucija kao opozicija protiv Ahmedijata u toj provinciji. Ova institucija je uvijek nešto govorila i radila na tome protiv pisanja obećanog Mesije i učenja džamata. I oni bi započinjali bi razne skupove, pravili bi razne skupove u vezi toga, ali zajednica je svugdje održavala je također razne sastanke pod upravom ovog čovjeka koji je preminuo. 2015. pa nadalje postoje mnoge debate između ove institucije i našeg džamata, gdje je ovaj gospodin koji je preminuo bio glavni od onih koji su bili u debati. Također je bio uspješan i protiv Ahli Hadis i još neke sekte. On je bio vrlo regularan u obavljanju namaza i u postu. Također u klanjanju tahadžuda, noćnog namaza. Jednom on nije mogao da klanja tahadžud
I otac mu je dao neki savjet prema kojem on kaže da je otad uvijek klanjao tahadžud i u danima kada je bio bolestan. Bio je lojalan hilafetu, bio je vrlo iskren i uvijek na predavanjima talim i tarbijeta uvijek je govorio na temu o hilafetu. Postao bi vrlo emocionalan kad bi govorio u vezi hilafeta. Jednom je on govorio o nekoj osobi u vezi hilafeta i ta osoba je rekla pa koja je potreba da se prihvati hilafet Ahmedija zajednici. Tada je on počeo da govori o potrebi hilafeta na taj način toliko da je počeo da plače. Ovo je imalo toliki utisak na ovu osobu koja je postavio ovo pitanje da je prihvatio Ahmedijat poslije toga. On je bio iskreni, ispravni sluga i poslušan je bio hilafeti Ahmedija, da mu uzvišeni Allah podari milost i oprost i uzdigne njegov status na ahiretu i da njegovo potomstvo nastavi da izvršava dobra djela. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر